Mokindur la penolo kunci ka celenga dolong prabjin penang selam pinangji bora da tum ka cuningri. Ronjiterona hemme ke chupia jok pinang anason kena hokpo. Samalang Somini Stadium Sport Complex along BJP Mandal Committee Executive Amai ke padopo. Nili BJP Mandala sa hemalong may kang nipo. Arong trok se arat ar niwang kacehelat vera dolong non kirupang deng si dolo. Motor kaceleng tamya kasik sak hepiglo. Bike tamim suntuk si kang doi pensi papar nang lo. Lasila bangso rong trok se arat atum non kidobom MSC Abhijit Kropan Prabjin pen. La bangso dolong nang selam pinang jipu kacuning ripon padu. Wathat langsung ben Khorsing Teron report Malong News. Inilah dah Mokindur la pena ologon ciga celeng atau along labang sod dolong kasiksak kedua gedam kasiksak aja ini sepini labang so alamarnya long paklang ponang kau lo lasi non kedo bom la non ke hai bom MSC tu apaan kecuning ri pon alam thela pohelo non amat thai kesontela nitum romberong thak la pen keceleng atau la dolong mukhabang nang rap thek sonte pse ni tumin pensioning report apeng kisung thektik lo non garian ta kang bay lo at dolong dam no pin lo la se ka phireta dokok lo la si na sonte nang rap bek ni pse ni tumin pensioning report lo weskar banglong dak sangti dong me dolong aphan se non choning ri lo sangti dong me pe la sangti dong me mukindur pe archon along ka cheleng atwa am train pa dolong along so hing brace along kaheno pena puthak ni tum ke dogadam penan ke siksak dokok lo lasinon ke dobom ayam tum stame a candidate tum sta prabjing penang rabji phanse ni tum rat ahin pen chuning ripon kan tu ke la solo sadak ke bara bang misen nangi da dolong le ne don people te ke dogadam sangti dong me don bang la so ke dogadam jai ke na ji motor kari ke chelengon e thi borwa ka dung ka siksak lang pleng hu ti ju phelu halal chelengon e le se rong asor siksak ra ti la si non MDC chen thong pa candidate mun ni ta amri pa candidate mun sa so nang lang pa mi nang pop pa pha si ni tum ke chuneng ri lo nang lang ke prabjing un an per don mat pini pinap nang bor i pinang ya bang pha si chuneng ri lo tum ke la dolong si la ni tum rong sok sia ra ke du ga dam siksak pi lo la sa ti bar ba Jakhong ni phai sirke bar nari kang sam por phai trok ra chiti mapor malom men karena me deki thur ora jok hemi chupider bonda fire brigade aphan birta ke pale dera jok thangna da hormuta pajok dunun ider lo la bangso hemi ke chua jok tangka suri hokke ba hormuk do kena hokpon birta kelong ateng polote ronjit rona ek hem sai ke klem dam pen hem nang chele dera philang ga chinglu dam pu amar karena me deki thur ora pora hod abangke thekdunong leder lo bonda kopai ke mela so hod hem along bang jok ta abe dera jok muniratum anke thangna ta pupila labang solong aning ke meben ward number hini commissioner long kendra hanse pense arang le tumphan ke chuki jun peri la pen chutun chodang ason antame ke paji rijia phanse arang li pen rapon pu busarang le ward number hini commissioner long kendra hanse pen chechak hamran per rostam ing report Malong News Nilimen Ronjit Teron pen nilipo men ke let lo hai amat longkam teron nilipai men kareng rohang pi घटना के फोके नीली काम क्लेम दो नमात नीली चौर बंगता है बंग जो मे थोरकां के है अमात काम क्लेम दे पेन चोय ची चौक होलो अमात दरे हम नीली नी बंग ओ हेमे चुदा लो इग्यु पुना हालो नीली तुमना ली हुदान बंग के हेम मे जो थाय थांग दाबिलो कलेक्शन सोक्ता monthly के दोलांग सिता documents दे हाइसन रिपास documents दाबिलो पे चोय आंग तन थांग आबिलो amase minimum 60-70,000 ane avelo nili sarkar hin phan jong se nitum CM ba dak nitum MLA lapen rup sing teron tum ba CM tu leng rong ha tum ba nitum ake the ding tum nang rap pon sonte pialo nili ke duge thak athain ta vedelo ward commissioner nangama do la sunon la so hemi ki chodet along nang ko na port nang le don Nili nai le dun kar nili hem non meeting sing bom amma se karjulong ke me ke loge perjulong philo nili fire service fan phone call philo alang litum nai le dun
nangli don phelo mote ar pong hem amasi karya che sort me ki cholo ge prapik pine cement hem song leng charali da ma hem long me lege thor gele charali me ki choya me na reason bang ke lalo wire na ne kilik masi karya che sort pen sa hem mi thur ro ma karjulong ne li ban khobor nangel ni phanang le pen fire service khobor pi phelo ala pidat pen gari nange la fire service gari apikeng keng lo ni nai do amasi non kalukson ke ahem arida masya vedat lo tangte nang lihin pen kopi pi ke rapji nilihin pen ke rabye che se ke bang ke nangli tum ta la photo dong thek lang pm ewa hem ta nili pia lo mothe tangte choren na lo mothe non tong se le do phan ke alang li tum ting le patabi polote check ke chi nam pin ne phan mang nili khorosa pinon po aku la so ting le patapte non tong se le tum bu ji sab se arwa khobi pote til par bang thom piam po pen ke chu gi juna phan ke chutun chudang ma phule phukok bang ke non ajo male nam nang sta nam pinam po balang li tum si nam po te ala bang poisa te kang porap kang po pen ching thang loba pe ri bang nili malam so philote non da kamar ge long rek se de po ri dam nang la po la bang nili hem nang thumo bus nili mu bugang lo hem pu phanta ase ke rab dun abang onan ke thekan bang chara bon po ape nang li tum ta la photo long ma si thekang la hem tang de chon li lalang li tum phan ke rab hem lo la nili hen tum town committee pen nili ke rab hem lo nang li tum thekang lo hem ta room thop la li tum pradhan mantri awas yojana pen hem lo alang li mithang ma si ke chi kim cherang lo nili tum thang dak involvement ave alang li nang li tum la arju sta lage pakai se dak sopena prang la bang ke tang der chadala ke chu nang chini pon ne karjulong bang ke 1 घंटा prang la 1 घंटा ke kom la mane baji pho alam ma exact alam pura ke lo meeting arrangement nili ham bang dak training doi la so training pan reception committee ke sai po dak status order bang lab lo alam bang ne ham se meeting ba thing ke halat pura program che se ke pordhan hor bang se daso hem me cho program bang nang le lo se karjulong pen bang fire service or phone call pen dak nang le don phel la ঠিক অলপ আগতে গম পালোঁ যে এনেকুৱা এই হামৰেন হাবেত মানুহে ঘৰত জুই জ্বলিছে তো লগে লগে মই ইফালে অলৰেডি ফায়াৰ ব্ৰিগেডত খবৰ দিয়া হৈছিলে তো মই আহি দেখা পালোঁ অলৰেডি ঘৰটো প্ৰায় জ্বলিয়ে গৈছে ইয়াত মোটামুটি ইয়াত আৰু গোটেই জ্বলি গৈছে আৰু এতিয়া ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ আহি বাকীখিনি জুই নুমাই দিলে লাগি থকা জুইখিনি এতিয়া গম পোৱা নাই এতিয়া তেওঁলোকে কোৱা মতে এইটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'বলৈ সেই সময়ত মানুহ নাছিলে খেতিপথাৰত কাম কৰি আছিল ঘৰত কোনো নাছিলে কোনো ধৰণৰ সেই ক্ষয়ক্ষতি মানুহৰ ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই কোনো মানুহ কেজুৱেলিটি হোৱা নাই আৰু আপোনাৰ এইটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটত বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে জুইৰ কাৰণটো এইটো এইখিনি Jakhongni phai sirke barni lakha krepli korkanthi constituency ke parlo samelang so mini stadium sport complex lang BJP mandal committee hinpen executive ame ignip bangso me kibi ponang ka theke korkanthi constituency aloke damtang keliga hut ke haya phai jum hai tharohini so se abut pen se hai ponchot la se BJP atum koston pen se nonang kele ji MP election hut ongdung abut ke palong ponjima lapen kapre ga sonar sejik pen chingwai pon lapen ke damtang ame se keliga hut ke ongdung abut pen ke haya polling station atuma phanta nong e pajir pon labang sonong e kachpalong duna PS lake keching silem tem singnar PS adun thu dokmoka higher secondary lapen ke thomang ding do dongka ching thu PS atum pen sinong e chepalong pon rinti bangso me long alo hiaman pen karibang long Thomas council chairman Raju Tiso VDC chairman Doloi Ingti BLCC amephu Sorot Teron CLCC amephu Samuel Rong hang pen chinglok ongdung BJP mandal committee atum chetong dun sing samjin pen me bachan pon dong mukak pen Daniel Santimung report Malang News Korkanchi Mandal Committee hinpen tum District Committee circular ateng pen executive amai spini padopon si bangso mai long tum lakadu ko be apias tum pen party workers tum pen chingki sithan pon labangke tum kedam tang MSC non hajong election sitamini tum hai pon lo sampai labangso ke hai pon lo pustame jate non ki hai a percentage pen muti aku non kiwang tuji MP election long mangke ansu sechot a percentage ki palong pon theji labangso pansini ki dumching wai pon asi kidam tang aporut ki claim kidam ledam de chok dam de chot tadu ta hai la silai ke dok pustame tum la party yan ki chi pakeng pon tu la pen ki chi pin kat pon tu jate non ke bang ji bangke ongdung abut pen si hai ponang ji polam te si ni tum ching wai pon la pen ke dam tang mingkan pho angbong la homo stilong pustame development ke claim pon ke dam pon aput hak pustame pinang an thek pon long la solam pustame si than chimom pon se non ke bang tuji
ingkan pong mong stami la kedam tang ingkan po ki claim ki pale damun ia mukhaan stami uthot ki pa claim pon tuji pan stami intum chimoi pa Numbering ko rafon nilib MSC constituency Richu Melin nilib BJP Mondol asai hemalong ke Chengsi Mondol executive ame kangnipo. Bangso amelong nilib BJP Mondol committee ame Phubaburam Teron pense me Chepahem Phupong. Melong kachitong dunman ke do nilib MSC Pubitro rong pila pen nilib Mondol Probhari Simeon Phangcho lapen APS 3 pen local committee president secretary pen Chenglok BJYM Mahila Morcha tumta chetong dun pen me RDP dun si me mesen pen chethan cheparipo. Ceklojon thom pen epo executive ame kang nipon chengalong Simeon Phangcho kaningji pon ke penang ana PS ke japon atum ke damtang MSC ang hoi kilega hot size ke ceklem ke pangkre do posi ningji pon la sinon ke bangji MP ang hoi kilega hot ke koson pen ke klem pon nangji ke dam nangji ma pu he alam chethan pon la pen ke damtang kari bang autonomous council bang pu kilega hot nilibarat MSC pabitra rong pi aphan ong dong abot pen ke pahaya pol MSC pabitra rong pi nilibarat aphan kachuru tame pajir pon chuki hola pen amir son terang report Malau News. Kapag pihub lap sonda dulo nasi nona phoy ke hai pabitra rong pi pan EMR pi ponji poson council long chingwai pendoma la kenik tum parti jungian sini le ema hai kaman to komo kan decide ma alak dosi decide ko heman tum ke parti long aku kina la ke alak politically long nak dite hai kaman to kopi ma it nili se providing nili province sapen lingjing tum aholo tema nili bahawa ke iem kawe benan ingkan dalo nili hoy benda niriji je nili anke non iem people ni bab MSC pondet BJP along senior atong pan pondet si labang so patak pan pachinta BJP lo ke akimia ban ko be eba komasi kami keleman halak ya sebab abor lo akimia ban ko BJP lo Sardali pini dak nili mondor committee lo na komri lam the asabu thanpo itha nili ke dak mondol prohari lo pining pen 2008 pen pini alo asi nitum dion thompen jikit imijin dulu son dan CPD stamela soto jikit menang parta MSC election thai pen ke pini first jikit persat sekebang jirang ni parti hin men kopi PC kisi ke jaga ponai ma dan parti itu koson si klep ponai hin ponai ma lakato yang dan itu tata sekelang jiani MSC MP electional lo aso putak stame itu aku itu ma asong tu jajak cek nili balong patta rigging bhut abe sab genuine lage mithang amen ke do tum si mithang tum si jog lo pen nili balong la sona berta ke la sona lam ke klang ke lang ni ar julong le lang pen rigging bhut po ban ke ar julong le pen la ki isis along batai ni ana phong nang di mi du long tang lo nasi nona phong bang ke em ke long dun ji la puson nalin ning ke chethe doma la ke high command tum si matha po si high command tum ai tum ke high CM sar do apen chief minister ke high tum dolo MP ke high tum dolo MLA ke high tum dolo ini tum along 26 MSC do si 26 MSC along 26 ta high pon lo leadership of ilitum Dr. Tuliram Rongang alang ke japem namong so team karbiang long BJP ilitum 26 ang mostly long datum chipo high pon long lo si 26 along sa tamil ilitum EM ke bangkong ri bangkrip liwet chi kasi bangkrip liang bang ponana pie pon mostly si EM pi ponima la ke high command tum sila tum alang tum si matha po la pen koson ben si claim ji ma planning koson si alang tum koriji ma la ke high command agency do BJP Mondol Committee atumpen kangdang executive ame kang nipong numbering ko rahini soropothara MSC constituency ke parlo balipothara hithia dung BJP ame thanga sai hemalong executive ame kang nipong me charipon me phulokhiram rongpi alohi pachini ponchun bang hunaram singnar sonse alohi man pen MSC kadam terang pi VDC chairman Riso Singnar Robi rongpi bidaterang minika hansepi nasing ronghang selarson rongpi an parta manpeng ke doge theke dinga tum chetong dun rinti bangso ame long jaseme development la pen non ke bang jelanga por hochitame ke dam tanga son thak thak se claim dam rapet pen MP elections tami BJP aphan chopa
hai dun thek det polotang te an so se ching thora bar sai long dun po pusi MSC pen lam the jai ponan par ta kedam tang ja khong ni phai pho arni wereng terang arong along bat ka ching koi pen manghnia pran kedam jui le pen inut ke so chelang bom safa sing terang arong amikar khundor singnara he ahem MSC kadam terang pi humri dam si ari ding pen ke so chelang aphan tangka tame kera pajir pon adun thuki sung ge pho hema sor khundor singnara pen basa pi bp tum pen non het jong ke mandun MSC kadam terang pi aphan churu pajir pon athe ke sung hot nang kera phelo methanga khei mate methanga ra aphan ka ching honang theklu puse alang le tum pen je thandun hanjana sobana jipson rong pi report Malong News. Jengkhalong under 13 lapen under 17 now samarat aphan WKASA pen football ka bathu padu ponji West Karbi Anglong Sport Association pathihek pen WKASA atum atoy pen jengkha pathu aklamalong jengkha Sport Association atum pen kechengsi under 13 lapen under 17 now samarat aphan football ka pathu aseke kipi lapen referee atum aphan ta seke kipi asai dengpon bangso ka pathu ka padu ponji lake kebangji jakhong ni phai ingkoi arnisi jengkha Sport Association pathu aklamalong si padu ponpo lapen bangso championship ka pathu ponji along club ingkoi ra pon si pathu chipati pon Lasinon jengkha Sport Association a hin pen tami pathu aklam ka chese mar pon asai pangching pon tanglo lapen penang an chisik ke dang pon lo an par ta se ke sitami pi pon bomlo pusi JSA amai phu sarsing phangcho pen than pachini pon alang lingning che thela pen kadu ka bia club anta tum tami postami che tong peji aphansi chuning ri pon referee than bang abarim national referee Rajendra Bersemotari alang lipen se ke kipia hut ke enduna bang ko bang phatum bang thongke brahini an armudo lapen ke thana ning che parong opusi chipu pon bangso referee ni thoma farmana phansi coaching aphan alang li wang lo pusi pherang ke tum karja hot nang than pachini du pelang pi pen beda sing teron report Malong News Dala pulo non tining 2022 session apartment Badak West Karbi Anglong Sports Association pen Kechengsi 13 under 13 apen under 17 Rahini kapatu ini kechengsi lo masih labang so kechengsi kapatu lake jengkha Sports Association pensi host ponpo laso dim si host lo lasi labang so West Karbi Anglong Sports Association pen atin pipon adoksi kini jengkha Sports Association kapatu along plam along si patu ponji thansi nilitu dak jengkha Sports Association pen hill preparation mane lempon lo kapang cheng lo lapen silang ke labangso under 13 lapen under 17 kapathuji labangso sumar atum han nil kinchitame kapathuji team an bangke non selection aphan lempon bom lo pasi sumar pun sampai di sana hilalong ni bang ta alang litum practice pon kadulo pasi pathu ponji lake under 13 and 17 abangke non ke bangki ja khong chiflu inkoi mate July 2020 pangchei konpo pasi lake West Karbi Anglong adangti si ladak pathuji aklap tin tenta wangpo pasi nirjum lo tentangki lapen dak mesempen pathu ponji alam thi tangla hello nilitum sitame mate West Karbi Anglong Sports Association pen sitame kamata pon hello dihek chihek mane au sumatum pha arta ki kompen kapathu au sumatum pha angsong kapapathu bunji thangsi tum kemang mate West Karbi Anglong Sports Association pen kemang mate niltum JSA mate Jengkha Sports Association pen kemang kapathu labang so kemang along bangke kado kabe la West Karbi Anglong Arab mate abang putin sitami labang so kapori bang du pen cerap citu pen itu mesen pen kapun ponji thamasi itu minthe kado gai banda na cerap den thamba মোৰ নাম মিস্টার রাজেন্দ্র কুসুমতাৰী এক্স নেশ্যনেল ৰেফাৰী অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যন আৰু মই এতিয়া SSO হৈ আছোঁ আসাম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যন আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন এতিয়া মই ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনত ৰিকুৱেষ্টত মই ইয়াত ট্ৰেইনিং দিবলৈ আছে জেংকা স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন এণ্ড হুজনত যিটো
চেমিনাৰ কাম ট্ৰেইনিং চলি আছে 8, 9, 10 মই ইয়াত আহি পেলাই খুব ভাল পাইছোঁ ইয়াৰ যিবিলাক ৰেফ্ৰি শিকিবলৈ আহিছে পূৰা মন দি পেলাই শিকিছে আৰু কোনেও বাঘৰ ফিলিং কৰি কিবা এভইড কৰি পেলাই দেখুৱাটো মোক দেখা পোৱা নাই চবৰে বহুত ইণ্টাৰেষ্ট লৈ পেলাই শিকিবলৈ আহিছে যিমান পাৰোঁ ময়ো সিহঁতক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিমানজন পাৰিলে এতিয়া আমাৰ 35 আছিলে কিবা কাৰণত 3জন ইনজুৰ হৈ পেলাই 3জন থাকি গ'ল এতিয়া 32জন কণ্টিনিউ প্ৰেক্টিছ কৰি আছে Ingdeng toksik ke braket thomban mahotsav big celebration suri hin rang koida hini ke paman po. Ja khongni phai toksi arni ada por phai kresia lompen pang baklang sola pe number adarso arong along bokajan range forest department atumben patir pi ponsi theng pi arong ki ajai me deng pon sonsi ja khongni phai isiben pang ching ponsi pini ni phai toksi ki jut siar ni me sen pen pachun pon adun thua lo hiaman pen asing rong hang sakti kendra IC bidat terang silarson rong pi komor be kapu kathar pian par taman pen ke doke theke ding atum chetong do pini theng pi arong ki ajai me ranger nikchon rong hangari deng pen pang ching pon an par ta ka chetong don man pen ke doke theke ding atum pen tame theng Perong e ponrenti sonsi poma ajahar tichat plapen garmari hai hoya thengpi e ponsi pherangke karjohor ranger nikchon rong hanga hin penang than pachini don hanjang asome Rajiv Chandrong pi report Malong News Suching habar pen kare biang Autonomous Council MSC kiligalong ke haidun MSC hatching rong paraphan karchoda Karibiang Autonomous Council pen ningkan pho pharmana phan MSC kili ke pado pon along Socheng constituency pen kachi pahai pon hatching rong pharaphan ujan dongka BJP klembang phomate ward president David Timung lapen achor bina tisopi pen manpeng poho pen karchoda Jakhonga chikloni phai sirke bajo Karibiang Autonomous Council kili kachi pahai pon MSC hatching rong pharaphan ujan dongka ward president lapen alang lihema sor pen manpeng ke do Karibia po pen ningkang sampen MSC aphan karchodam pade Amren pen Rostam Ingti report Malong News Litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta